İçemezsiniz. Nereden yazara kildim ben. Belirlerde kurak gerek. Давайте. İçemiz. Şey var mısın? Var. Ederiz. Siz koyan koşu şehirden kildiniz? Selam dostlar. Artta Urman, Alda Kül, Kırım'da matur kız Dinara. Sen misiniz? Kara güzel, evet. Dinar bilen indi matur ilerine karab durabız. Bir yurtka neşe sotu turu kile. 6,5'dan 10'ga xatlı. 6 yarım, 7, 8, 9, 10. Bu 6,5, 7, 8, 9, 10. bu kişinin tileginden turayım. Endi bağlarga prav vыбор beremiz. Все anladık. İyi. Mene iler bitinde benim anlamam boyunca varsa da bir stilde hem bir razmerde yasalgan. Neşe kvadrat metre? 108, 110, 130 kvadrat metr iler. Bu kişinin şulay tileginden tura. Şular tileginden turayı. Ederiz mene bu iyi turunda konkret yaşarız. Bu iyi neşe kvadrat metre? 108 kvadrat metr. 108 kvadrat metre. Onda bizden hazır Входная группа, там террасасы бар bu inin, шушы 108 kvadrat metr, ул жылы контур буенча. А входная группа белән терраса ул inin площадьына керми, то есть ул плюс бонусын булып бара. ишеклер başta da koyulgan. Dinara Sut'un anladık. Şimdi kvadrat metrenin anladık. Bu İge hazır nese kirgen? Bu iyiga kirgan gaz, электричество, su, kanalizasyonный septik. Aha. Demek bunda bugünkü günde kişi Kirip remont yasap, rahatlanıp yaşıyorlar. Bizning mында уже отоплениялар кирген, отопление кирген, разводка теплых полов по всему дому была. Аннан соң котеллары, радиаторлары барысы да урнаштырган. Аннан соң штукатурка, шпаклевка, пол сухая стяжка пола. То есть менә шундый вариант кеше обойлары белән abuyla yüzü söyleyeyim. Yüzü söyle да, кире ала. Ederiz. Demek bu iyi жылы. Bu и на данный момент жылы. Bunda rahatlanıp kirip duruyor bu. Була рахатланып. Ederiz. Bismillah. Kırılarına kadar yapılgan. Bunda çok öpüller. Onların bunda уже обой батарейкалар куйылган. Ага, бunda түшәм тактырасы бар. Да. Утларга разыткалар кирген. Бunda инде дуслар безнең ут чүчеге кирген. Шушы илкүдә 3 бүлмә, кухня, гостиная, котельная һәм санузел. Ederiz İmreci Birinchi katliyle. bizning mында котельная. Birinchi aytasim keladi tag'in bir topor, что по всему дому здесь теплые полы. Вот, здесь установлена регулировка теплых полов, коллектор, насос дополнительный, котел двухконтурный. Здесь же оставлены выводы под дополнительный унитаз и под раковину. То есть можно здесь сделать еще один хитрый туалет. Хитрый туалет. Хитрый туалет, не шкем любим, хитрый туалет там был. Хитрый туалет, он... Основной бедров занят булса, тегендә керәс. Anladım. Асы хитрый деп аталган. Кухня-гостиная, кухня белән гостиная кушылган. Монда жаңағы газ кирген. Да. Монда инде минем аңлавым буенча кухня гарнитур. Монда кухня гарнитур. Бүтән утлары тартылган. Батарейкалар монда уже сулар тартылган. Шулай. Бусы һәм монда кухня, бусы зал. Бусы да гостиная зона. Зал. Менә монда Терраса. Mən şöyle başlasın ya. Çıktık cemaat. Bu bizden Terrasa. yalı tetrgan. Yalı tetrgan jeriye. Şaşırtkan gal kuyasına, missiyasızına, ya indi teröristlerle toplap yalı tetrgan uğruna ya şarşav lesma ansa indi sizden direkte. Котельная Эниспониса, его аталайды его, родительская комната. Где-то 15 квадрат метр шамасы. Анарсын bu iki bölme alar inde балалар бүлмәсе 12-13 квадрат метр кирәсе кеше. Şöyle bunda. Başına kirim tamam bir bölme. И шул да зеркалка угла, şimdi зеркальный положение буенча балалар. Һәм бусы инде да основной санузел. Bunda indi vanna kuyasızmı, duş kuyasızmı ansa indi sizden dilekte. Bunda şöyle kanalizasyonlar çıkkan, otları kırgan, sular kırgan. Бүгінгі күнде 40 йорт салдық, тағын әлі планда порядка 400 домов. 400 деп әлі Да, 200 var. 400. Демек bu тізілген үйге сіздің гарантия бар дегенді аңлатамын. Әлбәттә, конечно, есть гарантия на все дома. Неше сум тора менә бу? Конкретно менә бу йорт вообще безнең бәяләр 4 миллион ярымнан алып 5 миллион ярымга.
Bizning утеплитель, каменная вата Технониколь. Ага, все. Үз күзегез белән күрдегез. Инде кайсыгызның йорт алырга теләге бар, җәмәгать Динарның телефон номерын калдырам. Инде мөрәҗәгать итегез, сорауларыгыз булса, һәм инде килеп участокларны карый аласыз. Шуннан да табигаты да матур. Һәм сезгә нинди размерда ит кирәк, инде барысында заказ бирә аласыз. Эшкә ремонтлары кирәк булса да, алар эшләп бирә. Шуңа күрә исән сау торыгыз, сау сәламәт булыгыз, уңышлы булсын. Алган иләрегез. Амин.